Shabam, Ngos, Ndlovukazi, Hlekazi. Ngos, Ndlovukazi. Namuhla emini Ndlovu yemhlaba sumele kufunza livi laMateyu 27 verse 46. Namuhla ngithatha lithuba lekukhumbuta eMaswati ukuthi lenkonzo lenkulu kangaka yendelo eMaswati singabuka ngathi inkonzo leyenda ngesikhathi kufa Jesu kodwa yena inkonzo leyendelwa eMaswati kuthi akhona ukuthi ihlanganisa na Jesu. Rashi meta cause want to find bizora not ngicela kufunza kwathi ngensimbi yesithathu enzambama Jesu wakhala kakhulu wathi Eli Eli lama sabakatana lokusho ukuthi uNkulunkulu wami ungishiyelani. Bathandekayo ngiva umbhalo namhla kunamagama la khunywa nguJesu asesiphambanweni. Uthi Jesu Eli lama sabakatana ungishiyelani na. Lokusho ukuthi uNkulunkulu wami ungishiyelani. Lesikhathi akhuluma namavi Jesu liBhayibheli liveta ukuthi kwakumnyama emhlabeni kusuka nga12 kuze bengu3 entsambama. Lokubanga kube mnyama kuthi lilanga liyasaba kubona Jesu ngalesimo bese akuso. Uma lisaba kumbona Jesu lilanga kuba mnyama ngemhlabeni lilanga lesaba nalo lethukile ukuthi wendiwani Jesu ngoba Jesu ukukhanya. Donati vekamente usumbhali bathandwa nalasaba lilanga kuba mnyama uyaqala uNkulunkulu ubheka umntwana wakhe umbona umntwana wakhe usemnyameni. Manje ke uNkulunkulu akefani nemnyama. Thina maZayoni nomncane mnyama sibe siya to station unemnyama wena. Ngoba umnyama uthandzeki. Yakuthula. Uma umuntu asemnyameni basalwane akathandzeki ngoba umnyama udala ukuthi phatha kwemuntu. Nathi phatha kabe umuntu uyanyanyeka bese uba nemnyama lo muntu. Just okudala abe nemnyama abasabhethe tonode abantu atembethe emtimbeni ngakho ilanga liyabhaqa ngoba lisaba ngathi tono uyasuka uNkulunkulu uyabaleka kodwa lokuhle ngaJesu here around the fear him. Why to call this mountain? Uma uNkulunkulu abona umntwana wakhe uyambalekela kodwa inhlanhla ngaJesu abe nemehlo ekubona nemehlo ekufa. Kunamehlo lamabili kumzalwane. Akhona amehlo lesibuka ngawo. Kodwa akhona amehlo akamoya lokudinga ukuthi emakholwa ongabe nemoya abe nemehlo lawa kamoya atokhona kubona nabe uNkulunkulu uyabaleka. Uma kabazalwane sikhona Ndlovu yemhlaba uyadinga kuba nebantu labanemehlo akamoya labatawubona nasabalekile uNkulunkulu. Uma life abaleka uNkulunkulu liba semnyameni. Uma life abaleka uNkulunkulu laba semagunyeni lamakhulu bayafahla nje bafahlumena ngoba ubalekile uNkulunkulu. Uma abantu badinga banemehlo ngikhumbula indzaba yaJohane asePatmos. Uma embulelwa sonke isikhathi bekathi Johane ngiyabona ubona njani Johane asethe amehlo ngoba iBhayibheli basakhishiwe
asakhishwa amehlo Rachel Vili nasethe amehlo yena mandabone sizathu Johane unemehlo akamoya la mehlo akamoya akwena ukhona kubona uphinde ukhona kufa ngiyekwa Jesu weva ukuthi ayikhona uyangishiya babe wathi babe ungishiyelani yakuthula uma kanisekhona bazalwane uma nisekhona thandazani nikutele mehlo nangemehlo latawukhona kufa aphindze abone hayi namehlo enyama ayaphandleka uma ngavela into lehle lekhanganako iyawasusa amehlo kuNkulunkulu abuke lento kanti lamehlo akamoya wise men after wili hayi wow 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 bathi ngamakholwa frog shit wili athi ngamakholwa kuba nemehlo abanemehlo kamoya roni mini hayi amehlo nyama la tawubuka tonke tintfo nangafuna ukuthi tibuke ngoba umuntu wenyama uyabuka tonke tintfo nalangadzingeki atibuke kodwa mahle mehlo labanako Nkosi Nkulunkulu wami ungishiyelani na ngoba lokho kuhle utawubona inkosi nayisekushile nganikwa isigaba lesikhulu sekubuka live uma makhosi live akuthambile akunika umsebenzi funa ube nemehlo Nkulunkulu wami ungishiyelani utawukhona usukhona kubona ukuthi ubhekaphi uhamba kanjani wendani uwenda nini uwenda kanjani sizathu uyabona ngalesikhathi Nkulunkulu asabona ukuthi usemnyameni Jesu uyambalekela wathi emnyameni ngoba ukhona ukubona Jesu wabona ngemehlo kamoya siyadzinga sonke barula siyadzinga sonke kuthandaza sitele amehlo ngoba amehlo adzingeka lawa kamoya ngoba la mehlo lawa bangawakhipha kodokotela kodwa amehlo kamoya kuthi langawakhipha ndlovu yemhlaba uyathenga ndlovu yemhlaba kuba nebantu labanemehlo kamoya labatawubona langabe iNkulunkulu walisura sabalekile efende emaswati bamemete bathi Nkosi windora black and taking Urish what the master called usishiyelane Swatini ya Nkulunkulu kutawubona bani labanemehlo kamoya hayi labanemehlo flesh eyes hayi labanemehlo naked eyes hayi labanemehlo lebabuka ngawo basibanemehlo bazela lamanye makhulu lamanye amancane lamanye ajekile kodwa sike mehlo labona direct labona straight emehlo iqiniso emehlo labona ngaphandleki noma ngoba letintuli noma lengathuma akaqibabethi lamehlo ahlala hlahlekile amakhulu sicela emehlo kubona Ndlovukazi Mhlekazi Jurament Nkosi Ndlovukazi awu siqolele Mhlekazi tilimi tiyavama bese tiyavela cela ngemvume yakho Mhlekazi ngiqhubeke ngibitele ivili 5 Johane 19
verse 28. Jesu wathi ngomile, Lady Bishop Ngobile Mbuli. Nkosi Ndlovukazi. Amen. Nkosi Ndlovukazi. Ngicela ke emapostoli, khanya kwamapostoli. Gijime maja.